Wes bimo ngatur nang sakimaon eri sampune raris ering panguntat ide Sang Bima sane ngaturang sembah sager sida ya margi jaga para mangkin ide raris presida antuk ide memargi nging durung sida sabda nanging kantun durung meresidayang pacang ama bebawasan rekapot dosa nyanguni iri antukan ide kari kesaputin kekaput antuk dosan karman ide ni duki sanirin Dewi Kunti lintang sedih ide Betari Kunti sungsut pisan pikayunan idene ngeton ngide sang pandu nyinga kawin tenan sang sareng kalih ide Maharaja Pandu miwah ide Dewi Madari dan sidang telang sabda durung meresidayang pacang ngeruntuhang wacana Dewi Kunti ngucap ngide Dewi Kunti raris ngedelang pawecana
cening bagus kemalungan nguduk cening bagus si Dewa. Ibu ane jani nuduh kange Dewa apa prana gata lunga kemo ke siwa loka buat mengarah tiada ane saratang Dewa tuah entung alih tirta kamerta kangenami tirta ane ruruh Dewa ni entu tuah madan tirta amerta ngangin ngeluka ngajen Dewa nah tirtanen tu nyana nanggon ngelukat aji lan biang Dewa ni tirta kamerta demi sawirih tirta amertane totonan tuah tirta ane dahating luwih utama pesannya entu cening pangleburan malasami tirtanen tu tuah dadi pengeleburan sehananing mahala ane ada di paukudana yen tanelukat tirta khiku dipet prade tan side kalukat bahan tirta amertanen tu ngajin biang Dewa
Janten ide haji lan biang dan sidelah kare mewali sampurna idelah karango cacat tuara side metu munyi ngemasin tuna wicara tusi ngelakar mereside yang ngewetwang bawosa dosa nido ngentung ngaput ngajen dewa sawireh dosa karman aji lan biangi deune duke kari nyeneng entu ane ngaliput ngaput ide maka kalika sang Pandawa kecapan sapuni kerentek bawa side Batari Kunti ini makin ngiring cerita yang ini ide sang Pandawa bengong tanah sida pelengak bengong ang sakayun ide transide ngemedalang atur ering ibun idone ngantuk gejajak nekalintang kedaut antuk kajeri kayun idone kelintang-lintang sami sampun pada
sapesire sane tanjuning ing parindikane puniki sami sampun padhe ngawikanine lintang sekil indike pacang ruruh sane mawaste tirte amertane punika wandah dahatin sukil pisan genah kenyoreng linggan yang guru duaning panggonan genah tirtene puniki ring lingganide Sang Hyang Siwa kejaga dewata sangga sampun pasti ke panggonan genah tirtene punika kekemit oleh para dewata sanggane lipi kago mangit semalihne setate punika kaiderin oleh sang naga sane agung koreni pun dan mangiterin ring ajeng korine mamitehin genahi punika tanje rerenan ngres ngandi aku sang biemu
iri antukan tan wenten sani mampu ngatur Rari sagrehan Sang Bima sani mangkin matur titiang sadia ingih mapidawag aku ibu lugreyang aku misadya tur sumangga pacang ngeruruh punika ibu diastana kajagak dewat iya diapi punika kekemit kagebagen antuk wateking dewatane sami iya dia namanya Tuhan iya diastun puniki urip aku lakar ngemasin aku misadya lakar ngetohang punika ibu dia kenan titiang dekat bakti punika anggon aku nyikna yang las cari baktin aku nih ering ibiang kelawaning ide yacia sampun ibu sampunang ibu bas banget ngayunin indeke punika sampunan malih ibu semenika dengan bantian rajak CGT punika ibu elah kalau banaku ngitungang punika
Dewi Kunti ngucap Ide Dewi Kunti raris ngandike sade dab-dab alon. Ada kesung sele tirta uduh cening sangwer kudare idewe okan ibu kerte ware nugrahe tekening cening dumadak ade pengendaan ide sang yang widiwasa sih hideng nyuecanin cening gelis ari side dewe mangguhin tirte amertane entua.